Sama konferencija 10. kao jedna koordinata na tom našom razvojnom ciklusu ne može previše da znači, ali ovih prethodnih 10 koje su se dogodile praktično su uticale da tradicionalna industrija osiguranja, kakva je ona bila pre jednu i po deceniju, polako prerastu jednu savremenu, digitalnu, i to veoma naprednu industriju koja je iz osnova promenila način rada uvođenjem raznoraznih vrsta softvera, odnosno poslovnih aplikacija za potrebe svakodnevnih poslova osiguranja, ali ono što je još važnije, taj pristup ka klijentu se transformisao iz standardnog i tradicionalnog u jedan novi digitalni, što je u skladu i sa vremenom u kome živimo, ali opet moramo priznati da je to dosta prilagođenije za mlade naraštaje koji praktično sada postaju klijenti osiguranja u svojim nekim 30. i 40. godinama. Kao i svaku konferenciju do sada, uvek se tu ponavljaju neke generalne teme koje zaista su generalne uvek u IT-u, a to su teme koje su pre svega vezane za IT bezbednost i za razvoj poslovnih aplikacija. Ali ono što primećujemo kao razliku u odnosu na neke konferencije od pre 4, 5 ili 7, 8 godina, a to je jedna nova tema koja zaista provejava za posljednje 2 godine na ovim našim konferencijama, to je veštačka inteligencija koja je definitivno postala prisutna i ono što je još značajnije, postala je zaista svima dostupna. Onog momenta veštačka inteligencija je postojala i pre 7 i pre 8 godina, ali razlika u tome što ona tada nije bila dostupna. Poslednjih par godina ona je zaista dostupna svakome i samim tim se aktualizovala. Naravno, mi kao ozbiljni privrednici, kao jedna ozbiljna industrija, pokušavamo da nađemo u toj veštačkoj inteligenciji nešto novo što će zapravo biti ponuđeno kao servis, ali za obradu zahteva koje dobijemo od naših klijenata, znači da se što lakše priđe klijentima, da klijent kroz tu veštačku inteligenciju dobije što više informacija na što lakši način, a opet sa druge strane i mi da omogućimo naše interno poslovanje, da omogućimo korištenje veštačke inteligencije u našem internom poslovanju kako bismo određene poslovne procese ubrzali, napredili i sve što ide uz to. Ako pogledamo unazad, mi zaista smo mnogo uradili, ali kada pogledamo unapred koliko toga još nas čeka, treba doći do jednog zaključka, to je da treba da uživamo u ovom momentu, pred nama tek predstoji jedan veliki posao i nastavit ćemo dalje, nadam se, uspešno da razvijemo ovu našu prelepu industriju.